Poznati britanski proizvođač terenskih vozila, koji je više od 7 decenija uspešno gradio svoje ime i stekao milione obožavalaca i lojalnih kupaca širom sveta, čije je ime sinonim za kvalitet i pouzdanost, poznat po proizvodnji prvog civilnog terenskog vozila, učesnik brojnih ekspedicija i avanturističkih putovanja od prašuma Južne Amerike do pustinja Gobi i Sahare, od snegova Sibira do močvara Papua Nove Gvineje. Njegovo ime je Land Rover. Procenjuje se da se više od 70% od ukupnog broja proizvedenih Land Rovera još uvek može vidjeti na putevima širom sveta, čak i posle 7 decenija od proizvodnje prvog modela. Kada i kako je nastala kompanija Land Rover? Koji su modeli terenaca proslavili ovu kompaniju od svog nastanka do danas? Koji su pogonski agregati pokretali Land Roverove modele? I šta je uticalo na povećanje popularnosti ovog poznatog britanskog proizvođača terenskih vozila? Ostanite na kanalu i saznajte odgovore na ova pitanja. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, britanska kompanija Rover, koja je do tada proizvodila luksuzne putničke automobile, našla se u teškoj finansijskoj situaciji prouzrokovanom nestabilnim ekonomskim stanjem u zemlji, kao i nedostatkom sirovina za proizvodnju prvenstveno čelika. U cilju izlaska iz teške finansijske situacije koja je zadesila kompaniju Rover, Maurice Wilks, šef dizajnerskog tima, njegov brat Spencer Wilks, direktor kompanije Rover, vođeni dugogodišnjim iskustvom u autoindustriji, bili su rešeni da vrate radnike na svoja radna mesta i spasu kompaniju od sigurnog propadanja. Ali kako? Na koji način? Početkom Drugog svjetskog rata, britanska vojska je među prvima poput Australije, Kanade i Sovjetskog saveza dobila od američke vlade veliki broj Willys džipova tipa MB u okviru programa ratne pomoći koji se nazivao Zajam i najam ili na engleskom Land and Lease. Džipovi Willys su bili opremljeni benzinskim motorom od 2,2 litara sa 4 cilindra koji su isporučivali ukupno 61 konjsku snagu. Takođe su džipovi bili opremljeni trobrzinskim menjačem sa pogonom na sva 4 točke, a razvijali su maksimalnu brzinu od ukupno 105 km/h. Britanska vojska je ove džipove koristila u žestokim borbama u Severnoj Africi, kao i invaziji na Normandiju. Džipovi su se odlično pokazali posebno u borbama u Severnoj Africi, u borbama protiv Romelovih trupa. Imali su mogućnost nošenja teškog naoružanja i poznate su borbe gdje su SAS trupe u grupama od po 50 do 60 džipova u iznenadnim akcijama napadale Romelove snage, gdje su beleženi veliki uspjesi upravo zbog snage, brzine, nečutnog rada motora kao i mogućnosti prelaska preko peščanih dina, koje su bile velika prepreka za većinu tadašnjih vozila. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, jedna od najgorih godina u novijoj istoriji Velike Britanije je bila 1947. godina. Od druge polovine januara do sredine marta skoro cijela Britanija je bila pod snežnim pokrivačem. Svakodnevne snežne padavine, prosječne dnevne temperature do oko 15 podeko ispod nule, snežni nanosi doveli su do nastanka brojnih problema poput nestašice električne energije, neprohodnih puteva, kao i prekida komunikacije između manjih mesta i gradova. Iste godine se zemlja suočila sa opštom nestašicom čelika, čime je autoindustrija bila najgore pogođena. Pored nestabilne situacije u kompaniji Rover, braću Wilks su zadesili i drugi brojni problemi. Na svojoj farmi nedaleko od Newbara u zapadnom delu Velike Britanije, braća Wilks su zatekli veliki broj iščupanih stabala drveća. U raščišćavanju polovnih stabala koristili su putnički automobil marke Rover, ali to nije davalo vidljivih rezultata. U Velikoj Britaniji je tih godina bilo veoma teško nabaviti Willys džip, jer su vlasnici bili dobro upoznati sa prednostima i performansama ovog terenskog vozila, tako da se retko ko rešavao da proda svog ljubimca. Šef dizajnerskog tima Rovera, Maurice Wilks, je uspeo da nabavi jedan američki džip. Impresioniran ovim terenskim vozilom, Maurice Wilks je dobio ideju koja će godinu dana kasnije zaživeti i biti realizovana sa velikim uspehom. Braća Wilks su smatrali da je jedino rešenje za izlaz iz teške finansijske situacije,
je pogođena kompanija Rover bilo uvođenje novog modela vozila. Na leto iste 1947. godine Morris i njegov brat Spencer su se sastali nedaleko od svog imanja u Angleziju, tačnije na plaži Red Wharf Bay, kako bi razmotrili planove o uvođenju novog modela terenskog vozila. Morris Wilks je smatrao da treba uvesti novo terensko vozilo po ugledu na američki Willys Jeep, ali sa boljim performansama, koje bi popunilo prazninu između traktora i putničkih automobila, što znači da bi moglo da koristi farmerima kao lakši traktor za obradu zemljišta, a ujedno i kao vozilo za prevoz putnika u drumskom transportu. Pošto je bio šef Roverovog dizajnerskog tima, Morris je svom bratu Spenceru svoju ideju preslikao na pesku plaže Red Wharfa. To je bio nacrt prvog Land Rovera, prvog civilnog terenskog vozila. Novi model terenskog vozila je nazvan Land Rover, a kasnije je dobio oznaku Serija 1. Planirano je da novo terensko vozilo koristi delove od Roverovih automobila u cilju uštede u proizvodnji. Takođe, braća Wilks su smatrali da održivost kompanije Rover isključivo zavisi od međunarodnog tržišta, tako da je planiran izvoz novog modela vozila u zemljama britanskog Commonwealtha. Prvi Land Rover je u fabrici u Solihull kod Birminghama dizajniran po ugledu na američki Jeep Willys, sa ramom na kojoj se montira šasija vozila. Zbog opšteg nedostatka čelika u posleratnoj Velikoj Britaniji, za izradu rama vozila korišćena je aluminijumsko-magnezijumska legura. Ova legura je u to vreme, za razliku od današnjih uslova, bila dosta jeftinija, čvršća i otpornija na koroziju u odnosu na čelik. Prvi Land Rover, takođe nazvani Serijom 1, je bio karakterističan po upravljaču koji je bio smešten na centralnom delu vozila. Takođe, ovaj model je bio karakterističan po izlaznom vratilu koje je bilo smešteno na zadnjem delu i imalo je ulogu priključka poljoprivrednih mašina. Pokretao ga je benzinski četvorocilindrični motor zapremine od 1,6 litara koji je razvijao ukupno 51 konjsku snagu, preuzet od Roverove serije P3. Ovo 1,6 litarski motor je bio upaljen sa četvorobrzinskim menjačem, takođe preuzetim iz Roverove serije P3, kao i reduktorom od 2 stepena prenosa. Prvi Land Rover je imao permanentan pogon na sva 4 točka, a međusovinsko rastojanje je iznosilo 2 metra i 3 centimetara. Za razliku od svoje američke konkurencije, prvi Land Rover je imao bolje performanse, razvio je veću brzinu, bio je za nijansu kraći od Jeepa, ali širi i teži. Prvi Land Rover je testiran na porodičnom imanju braće Wilks. Vozilo je testirano po brežuljcima, po pesku, po oranicama kao i močvarnim terenima, gde je ovaj model pokazao izuzetne vozne karakteristike. Nakon uspešnog testiranja, upravljački sistem je zbog svoje nepraktičnosti sa centralnog dela vozila pomeren na desnu stranu. Takođe, izbor boje je bio ograničen. U posleratnoj Velikoj Britaniji vojna industrija je raspolagala sa velikim količinama boja koje su korištene u fabrici borbenih aviona. Iz tog razloga je Land Roverova prva serija u početku bila ofarbana zelenom bojom, koja se koristila za farbanje kokpita borbenih aviona. Land Rover serija 1 je prvi put prikazan na sajmu automobila u Amsterdamu krajem aprila 1948. godine, gde je izazvao veliku pažnju šire javnosti. Britanska armija je godinu dana kasnije iz fabrike u Solihullu naručila prvi kontingent Land Roverovih vozila. Takođe, 1949. godine u saradnji sa kompanijom Tickford, koja je bila specijalizovana za nadogradnju luksuznih vozila, Land Rover počinje prvi put da proizvodi produženu verziju serije 1. Produžena verzija serije 1 je bila karakteristika po drvenoj konstrukciji, luksuzno opremljenom i većem unutrašnjem prostoru za razliku od originalnog modela. Ovaj produženi model je zbog svoje specifične drvene konstrukcije i luksuznih elemenata interijera bio skup za izradu, te je kompanija ubrzo odustala od proizvodnje. U saradnji sa kompanijom Tickford ukupno je proizvedeno 641 vozilo, većinom za inostrano tržište. Land Roverova serija 1 je 1952. godine dobila jači benzinski motor od 2 litara sa 52 konjske snage. Pogon na sva 4 točka je dodatno modifikovan sa mogućnošću posebnog uključivanja.
1954. godine je postojeće međuosobinsko rastojanje serije 1 povećano sa 2 metara i 3 cm na 2 metara i 18 cm. Te iste godine je po prvi put Land Rover postao novi član voznog parka britanske kraljevske porodice. U septembru 1955. godine je otpočela proizvodnja prvog Land Rovera sa petoro vrata. Ovaj model je imao međuosovinsko rastojanje od 2,7 metara i za razliku od kraćih modela, u produženoj verziji se moglo smestiti do 10 osoba. Zbog komfortnog unutrašnjeg prostora, kao i duplog platinog safari krova, model je stekao veliku popularnost kod ljubitelja prirode, kao i kod građevinskih kompanija, posebno kod onih u Australiji, gde je služio za prevoz terenskih radnika na udaljenim lokacijama. 9 godina nakon debitovanja prvog modela, Land Roverova serija 1 po prvi put, tačnije 1957. godine, proširuje paletu pogonskih agregata i uvodi novi dvolitarski dizel motor od 52 konjske snage. Ovaj četvorocilindrični dizel motor je jedan od prvih dizel motora u autoindustriji, koji je razvijen za postizanje boljih performansi vozila. Land Roverova prva serija je bila veoma popularna među farmerima u Velikoj Britaniji jer je zamenila tradicionalnu konjsku zapregu. Takođe, u zemljama britanskog Commonwealtha je vladala velika potražnja za ovim modelom, posebno u Australiji, na Novom Zelandu, i to u sektoru građevinarstva. Kao što je već ranije pomenuto, Land Roverova serija 1 se nalazila u sastavu britanske armije od 1949. godine. A po prvi put je ovo terensko vozilo učestvovalo u borbama na Korejskom poluostrvu 1950. godine, gde je vozilo pokazalo izuzetne vozne karakteristike po močvarnim i planinskim terenima. Britanska kraljevska porodica je 50. godina prošlog veka isključivo koristila Land Rover kao paradno vozilo pri posetama zemljama Commonwealtha. 50. godine prošlog veka su takođe poznate i kao godine ekspedicija. Naime, brojne naučno-obrazovne institucije su sprovodili istraživanja skoro na svim kontinentima, pa čak i na Antarktiku. Tih godine su u većini ekspedicija korišćene isključivo Land Roverova vozila zbog svoje pouzdanosti i velikog unutrašnjeg prostora, kao i dobro poznatih off-road karakteristika. Upravo zbog toga pretpostavlja se da je 50. godina prošlog veka trećina od ukupne svetske populacije po prvi put videla motorno vozilo, a to vozilo je bio Land Rover. Takođe, snimani su brojni filmovi kao i TV serije, posebno na afričkom kontinentu, gde je Land Rover privukao posebnu pažnju šire javnosti. Kompanija je na osnovu toga obeležila enormno povećanje prodaje svojih vozila i polako sticala nove obožavaoce i lojalne kupce u celom svetu. Kada smo kod ekspedicija, ne možemo nastaviti, a ne pomenuti poznatu Oxfordovu i Cambridgeovu ekspediciju od Londona do Singapura, nazvanu i dalekoistočnom ekspedicijom. Ova ekspedicija je otpočela u septembru 1955. godine, a završila se 6 meseci kasnije, tačnije početkom marta 1956. godine. Ekspediciju su sačinjavala dva tima od po 3 diplomirana studenta sa Cambridgea i Oxforda. Korišćene su dva Land Roverova vozila serije 1 sa produženim međuosovinskim rastojanjem. Jedna od usputnih zemalja na putu za Singapur bila je i bivša Socijalističko-federativna Republika Jugoslavija, kroz koju su prolazili na putu za Grčku i Tursku. Tokom 6 meseci putovanja kroz različite evropske i azijske predele, kao i zaraćena područja, Land Roverova terenska vozila su prešla više od 30.000 km bez većih problema. Što se tiče pomenute ekspedicije, trebamo navesti interesantnu činjenicu da je ova ekspedicija dala značajan doprinos popularnosti kompanije Land Rover u velikom broju bliskoistočnih kao i azijskih zemalja. Kao jedan od primjera možemo navesti da su prolazeći kroz Iran članovi ekspedicije zamoljeni od strane vojnih zvaničnika iranske armije da demonstriraju sposobnosti Land Roverovih vozila. Pošto su navedena terenska vozila uspešno savladala oštre uspone, krećući se unapred i unazad, iranska armija je toliko bila impresionirana ovim terenskim vozilima da su odmah od kompanije Land Rover naručili ukupno 500 vozila serije 1. Naslednik Land Roverove uspešne serije 1 je debitovao u aprilu 1958. godine. Tada nova serija 2 se od svog prethodnika razlikovala po pojedinim stilskim detaljima koji su poboljšani i mogli su se primetiti na eksterijeru kao i kabini vozila. Tada nova serija 2 je dobila i novi pogonski agregat. U pitanju je bio benzinski motor od 2,25 litara koji je isporučivao ukupno 72 konjske snage. Zbog svoje pouzdanosti, ovaj pogonski agregat je bio zastupljen u Land Roverovim terenskim vozilima gotovo 25 godina, tačnije do polovine 80. godina prošlog veka, kada je zamenjen savremenijim i jačim pogonskim agregatima.
Nova produžena verzija Land Roverove serije 2 sa međusovinskim rastojanjem od 2,7 metara i povećanim brojem mesta za sedenje sa 10 na 12 bila je veoma popularna među kupcima Land Roverovih terenskih vozila. To je delimično bilo zbog povoljnije nabavne cene ovog modela u odnosu na modele sa kraćim međusovinskim rastojanjem i manjim brojem sedišta za putnike. Land Roverova serija 2 je 1961. godine dobila svog naslednika, koji se svog prethodnika razlikovao samo po minimalnim kozmetičkim detaljima. Novi model je nazvan serija 2A. Poput svog prethodnika, u ponudi su bila dostupna 3 međusovinska rastojanja. Po pitanju palete pogonskih agregata, dodat je novi četvorocilindrični dizel motor, takođe od 2,25 litara, kao i novi sofisticiraniji benzinski motor od 2,6 litara, koji se od 1967. godine isključivo ugrađivao u modele sa većim međusovinskim rastojanjem za vozila namenjena za izvoz na severnoameričko tržište. Karakteristični detalji po kojima se Land Roverova serija 2A razlikovala od svog prethodnika su pomerena pozicija prednjih svetala na bočnim stranama, kao i spušteni pragovi vozila. Kompanija Land Rover je 60. godina prošlog veka doživela veliki tržišni uspeh. Kompanija je za seriju 2A imala u ponudi više od 150 varijanti nadogradnje. Brojne države su za svoje oružane snage, kao i ostale državne službe, naručivale isključivo Land Roverove modele. Nakon 20 godina od proizvodnje prvog Land Rovera, sa proizvodnih traka kompanije iz Solihula je izašlo preko 600.000 vozila, od kojih je preko 70% izvezeno na inostrana tržišta. Krajem 60. i početkom 70. godina prošlog veka, u većini zemalja kompanija Land Rover je imala potpunu dominaciju na tržištu terenskih vozila. Sa tržišnim udelom od preko 90%, ova kompanija je dugi niz godina dominirala tržištima Velike Britanije, Australije, Novog Zelanda i Južnoafričke republike. Serija 2A je jedan od Land Roverovih najuspešnijih modela. Rekordna prodaja ovog modela je zabeležena 1969. godine kada je prodato preko 60.000 vozila. Novi naslednik Land Roverove serije 2A, serija 3, je debitovala 1971. godine. Kao što je to bilo u praksi sa prethodnim Land Roverovim modelima, ova serija se samo minimalno razlikovala od svog prethodnika. Takođe, karoserijske izvedbe su ostale nepromenjene. Tradicionalna metalna maska je zamenjena plastičnom. Komna tabla je obložena plastikom. Instrument tabla je pomerena sa centralnog dela na vozačevu stranu. Kada je u pitanju mehanika, kod Land Roverove serije 3 transmisija je sinhronizovana, a krajem 70. godina povećane kompresije dizel i benzinskim motorima od 2,25 litara. Takođe, rešen je problem pucanja poluosovine koji je nastajao usled velikog opterećenja, a koji je karakterisao prethodne serije Land Roverovih vozila. Kod ovog modela kupci su imali mogućnost izbora opremljenosti unutrašnjeg prostora vozila, ali su ipak modeli sa osnovnom opremom bili najprodavaniji. Milioniti primerak Land Rovera sa proizvodnih traka izašao 1976. godine, 28 godina nakon proizvodnje prvog modela ove kompanije. Kompanija Land Rover je godinama gradila reputaciju važila za proizvođača kvalitetnih i pouzdanih terenskih vozila. Na osnovu toga sticala stotine hiljada lojalnih kupaca i milion obožavalaca širom sveta. Tome je doprinelo organizovanje brojnih ekspedicija i relija, gde su ova vozila bila podvrgnuta najtežim testovima izdržljivosti na različitim terenima širom sveta. Početkom 80. godina prošlog veka, 3 tima avanturista iz Nemačke sa džipovim terencima kreću na ekspediciju po amazonskoj prašumi. Ova ekspedicija je prerasla u međunarodno takmičenje terenskih vozila pod nazivom Camel Trophy. Ovo poznato takmičenje je nazvano i Olimpijada vozila sa pogodom na sva 4 točka. Glavni sponzor ovog poznatog takmičenja bio je brend iz duvanske industrije Camel, te je po njemu takmičenje dobilo naziv. Takmičenje se održavalo svake godine od 1980. do 2000. godine i zbog svog avanturističkog i istraživačkog karaktera godinama je privlačilo veliki broj učesnika iz celog sveta. Camel Trophy ekspedicije su održavane uglavnom na različitim lokacijama u mnogobrojnim državama poput Brazila, Papua Nove Gvineje, Rusije, Konga, Australije, Argentine, Mongolije, Gvajane, Tanzanije, Madagaskara i drugih. U ovim ekspedicijama su korišćeni različiti modeli Land Roverovih terenaca poput Range Rovera, Land Roverove serije 3, serije 90, serije 110, Discoverija i manjeg Freelandera. U ovoj čistoj off-road avanturi na najudaljenijim lokacijama širom sveta, Land Roverovi modeli su ponovo pokazali svoje legendarne sposobnosti.
Land Rover, prvo civilno terensko vozilo na svetu koje je nastalo pre više od 7 decenija u mislima Morisa Wilkesa, ostalo je sinonim za pouzdanost, bezbednost i kvalitet koji traje do današnjeg dana. Zapratite kanal Putnik u prolazu kako biste saznali priču o istoriji nastanka ostalih Land Roverovih modela poput Defendera, Freelandera, Discoverija i luksuznog Range Rovera.